uyazi ukuthi kwenzakaleni. Kwenzakaleni. Ngithi wena ngithi uyazi ukuthi kwenzakalani. Ngabe manje emva kwalokho njengoba ngithi mina lento wena ekhathi uthi ukhipha isilwane. Wawazi ukuthi wena ungibhebhelani. Ngithi mina ikhandlela angilazi la kugcotsheni. Mina ukho umuthi engangigcobile ukuthi wena ungazulingeke kimi. Mina ngingavuma ngithi ekhandleleni angazi kwasekwenzekeni lali ngibhebha vele angilazi la kugcotsheni lalini. Okay ke ngizophendula sisi uright ngoba ubuza kanje. Angifuni futhi ukuthi ke ngicindezele ilungelo lakho. Yezwa sisi. Uyabo manje yazi yini? Khona manje khona manje wena angifune ngiphume lapha ekhaya. Yabo ngiyokwakha indaweni asisize wena usungitholele wena le ndawo othi ngithi uhambile uthe wena uzohamba uyongitholela indawo leyo ndawo leyo indawo ngiyayifuna vele wena leyo ndawo osungitholele yona ile ngakini bengingakakutholile angithi ke bengitheke mina wena ngizokuncikisa. Uncikisa kuphi? Angithi ngesimo sokuthi angithi wena udinga indawo. Ngithi buzokuncikisa ke kini bengingaselula ke lapho ukuthi ngiphinde ke futhi ngitholakala lento wangenza yena sengitholakala ke sewuyenza kalula. Cha bengingeke phela sisi ngoba awumeke angazi lapho kuzoncikisa khona ukuthi kunjani. Awumeke sisi. Lento ngifuna ukuthi siyilungise. Yabo. Angithi kule ndawo wena ngibone nje lapho ukuthi yabo lapho yilapho usuzokuthola khona no yabo nje uyazi ngizobuzana ngikhumbula ngifike ngolesihlanu awumeke mfethu awumeke angazi awumeke yimali angithi bese ngiyibile mina kaMadenani indawo ukuthi ngizoyithola umalume wathi hayi angiyeke yimake mfethu alright ngisacela ukuthi mfethu ungilinde kancane bese nawe uzokhuluma. Mina ngangazi ukuthi ke thina le ndawo le wena oyidingayo indawo yokuthi kumele kuphile khona izingane. Angithi asikhulume kanjalo. Ngilalela. Ukuthi ke la le ndawo ngoba uyifuna wesenzela ukuthi abantwana bengahlupheki. Ngokuthi ke wena unomende wakho ungashiyi izingane zodwa. Manje mina bengingayitsheni ukuthi ke wena uzoyohlala kuleyo ndawo. Ngalesimo sokuthi washo lo baba ulungiselela ukuthi wendoda la kumele ukuthi elungise izinto. Inkinga manje ilapha ekhaya elami igama lesithi yazi mfethu okungcono for just izingane. Uyazi ukuthi yazi uyaphuma uyogana lapho uyogana khona kodwa izingane zona zihleli kahle zodwa ngapha zikhululekile ayikho enye into ezizoyiphazamisa. Mina lapho ngangikhulumela ini mfethu izingane. Angithi manje yabo ngibuka ngile ngiyeke manje ukuthi njoba wena usungicabangela ngibuyele isithobe sokuthi kuzokwenzeka lento yokuthi lapha ke ungithole kahle. Cha gogo ngizocela nje ukuthi indaba yengane ngoba phela cha gogo awumeke ngicabangela. Ngisacela ukuthi ke ngikuphendule lapha. Yabo. Uyazi bekungeke uyazi ngani? Imanje wena ngithi uyi-social worker uyangicabangela ingane zami. Manje cha yimake ngaphandle ukuthi uyi-social worker ngizofuna ukuthi ngikuphendule. Ngicabanga ukuthi ke nawe amagama akho akhala ngokuthi yazi labantwana kwangathi yazi bakhala ngokuthi angathi ngingathola indawo ngesimo seyinkinga. Elami igama futhi kuthini kimi kuwe ngithi yazi mfethu onke amakhaya anazi inkinga. Nami vele indaba yekhaya elikhulu angiyithandi. Wena ungibhebhelani? Angithi? Ungibhebhelani? Ngoba phela yabona nje ngempela ngithi mina ngiyabuza ngifike ngolesihlanu kuwe sengikhulumile nemali ngibuya ngomgqibelo. Manje ubuye wena ngomgqibelo? Kuwe lapho futhi bengizokutshela ukuthi hayi cishe ngizohamba kodwa wathi wena ufika kumina futhi ngafonela wena wathi kimi uyazi doda nginokuthi ke manje kulokho kuba khona izinkinga ngoba lo babo kwami kukhona izinkinga lokho zisixabanise lami igama bese lithi kuwena no uyazi bethe into enishaya nalomuntu wilokukhungana. Uma ningahle nikhungana ingaphela lento yokuthi ke elokho ekusola lokho kuba khona isikhwele lokho kuba kanje. Mina ngizohamba kunomunye ubaba engizomnika le ndawo yena ufuna nokwelusa naye unezinkinga. Le ndawo ngangicabangela wena ngesimo sokuthi ukhe ngocinga ngefoni ngesimo sokuthi lapha kule ndawo babe bethi mabekhipha indawo kule ndawo ezintsha uthola ukuthi vele abantu sebe-ready. Elami igama sithi ngizothi uma sifika lapha ngifike nguhambise kulo baba ungenzela ukuthi nawe uthola amafoni akho
ukwenzela ukuthi nakuthi ngibhebhelani yazi mfethu ngibhebhelani kahle kahle mina cha yazi mfethu angiyazi lento le ukuthi kahle kahle yaba yimpi yaba kanjena manje ukuthi-ke ikuphi lapho esengone khona ngoba makuwukuthi mfethu ngizile kumele ukhulume ubhala wona khona kunye nje uqinisile ima-ke alright sesiqinisile uyazi mina yiko okungikhandele izinkinga alright-ke mfethu ngiyakuzwa uqinisile-ke lapho uyazi mina bengicela ini ebengikucela futhi ngisacela ukuthi nami ukumukele noma ungathini lokho ngizokwenza ukuthi-ke ukukhuluma ukuthi alright indoda ngizocela ukuthi-ke ungihlawule ngento engaka nami ebengizokucela nje kuwe usekhona sisi bengisacela ukuthi okungcono usho ukuthi ndoda ngicela ukuthi ndoda ungihlawule ngento engaka yabo ngoba angeke uthonele ukuthi hayi ngenkulu uhlawuleni futhi bangabe sikhipha lapha gcobisa-ke lo muthi lo ungifake wona ezandleni ya ngalo sekhangeleni ngokufaka lapha lini kwaze kwagcina-ke nawe usungifake isitho sakho ngithi angibuze webaba ukuthi lapho kwalapheka lento kulapheka ngaleyo ndlela vele ukuthi yazi angazi mfethu emva kwesikhathi eside kangaka ukuthi waye ubuza lokho yazi wena ukube kuthiwa uyangichazela ngiyakuchazela ukuthi ngiyakuzwa ukuthi-ke uyangichazela ukuthi angazi ukuthi wayi ubuze kanjalo wena kumele ngabe uyangichazela ukuthi yazi ngibuza ngoba la 1 no 2 no 3 no 4 no 5 into engiyibuzayo ukuthi ngoba thatha ngifake ikhandlela wena mosufaka lo kwakho ukuthi uyasikhipha isilwane ufaka isitho sakho ngiyakuzwa ngizalela kwami ukuthi kusekwenzekani-ke nalapho kuseyike ukungilapha nalokho manje yazi-ke yazi ngoba ngithi yazi ngiyadideka wayi ngidideka ngoba manje isikhathi kodwa manje ngithola ukuthi wena uzongibuza lento le that's why ngoba mina wena ngiwubuza ukuthi-ke wena ukube kuthiwa uyangichazela ukuthi kwenzekala ini ngoba uyazi umuntu unokukubuza into bese yachazela esithi hayi yazi ngibuza ngoba la 1 no 2 no 3 no 4 no 5 kungakho ngoba ungizwa ngikubuza manje awuyifuni la mfethu yikho ngoba ungizwa nje ngikubuza ngoba manje uyazi ngizwa nje ngiyadideka mina into engidida nami ngiyadideka ngidida ukuthi yabo ngoba ukuthi seside kangaka isikhathi ukuthi mina ngifuna ukwazi ukuthi ekhathi wena usufaka umthondo ukuthi hayi asiyayikhipha lento wawenzani vele wawukhipha kona ilokho manje ungididayo ngoba ngisho ukuthi hayi ngiyabona nje ngiyabona ukuthi hayi anginayo isho ukuthi yiwe yini iproof yokuthi mayikhishwa lento ufuna uze kufakeke nomthondo iphume kodwa cha yazi mfethu ngizwa ngiyadumala yazi into engidumalisayo yazi yini njengamanje ngoba ngithi nje ngiyadumala ngakubuza ngithi mina ngibuza ukuthi wasuwufakelani umthondo ukuthi ungibhekani wemfethu usulwa nami mina kahle kahle manje angilwi ngiyabuza wemfethu ubani mina owangidonsa izandla angizangidonse mina izandla wena ngithi mina ngangivese ngilele wena uvese umile la phambi kwami ngakugena wena walikhipha igama yazi yima-ke mfethu-ke mfethu lento asiyenze kanje ngoba manje yazi walikhipha igama wathi wena ake selikhiphe-ke lo muntu okay angiphiki mfethu uyazi ukuthi yabona manje angifuni ukuhamba mangayazi ngizwa ngiyathuka okwenzelani vele
Uyazi ngempela ngizwa ngiyathuka ngoba lento ngale nkathi ize yenzeka ineside isikhathi uqhamuka kimi. Wena wangidonsa. Yazi mfethu into engicela ukuthi yenzeke, yazi ngicela kwenzekale yini. Ngithi mina okwenzekani? Wemfethu. Angithi-ke lento wena wagcina ngithi usungidonsa izandla. Mina ngizange ngivele ngidonsa izandla wena ethi uvele washo wena cha mina ethi nake ngisho wakhipha igama wena. Wakhipha igama. Wathi ake ngikhiphe lento ake simkhiphe. Uyazi ngicela mfethu ngicela ukuthi-ke wenze njani khona lento izokhona ukuthi-ke iqhubekele phambili uma ukuthi mhlawumbe iqhubekela phambili ngoba manje ngiyayibona ukuthi lento le manje siqhamuka la isikanjani. Hayi mina into engifuna ukuyazi ukuthi wena uyasho lo wena wathi ake sikhiphe lento. Mina nami dizi ngithi mina ngiyenziwa angazi kuthiwa ngenza ukuthi. Angithi usebalotho wena noma ukuphi? Ngisekhaya. Ngoba manje ngihambile mina izolo. Ngisekhaya. Yazi ngicela mfethu wenze njani? Ngisacela ukuthi-ke uma yima sis. Ngicela ungilinda kancane. Ngicela ukuthi-ke uma ngibuya le ngoLwesihlanu ngoba manje lento ngiyayibona ukuthi manje ukuthi-ke isihamba kanjani. Hayi la makuwukuthi-ke mfethu ngiyakubona ukuthi ngidinga nje impendulo ukuthi wena nje wangiphendela nje lokho ukuthi yazi ekhathi nami sengikhipha ugwayi wami ngithi ngiyawufaka la kuwe ngikhipha lento kuwe kwakuthini kwakufika yini ukuthi ngiyalapha noma kwasekuthi cha sengiyabuza-ke nje ngibuza-ke uyazi wangidumaza mfethu. Angidumazi ngiyayibuza ngampela lento ukuthi wena ekhathi sekufika nje ukuthi imali mfethu alright imali mfethu lento khona ingeke mfethu lokhu sicabangile yabo. Azi bethi ngisacela okungcono uyongivulela icala ne. Ngiyakubuza mina lokho. Na ukuthi manje azenze lobuza ngawo ngiyakuza. Lobuwe ukuthi nekhathi ukhipha umthondo ufaka kini wena wawufakelani. Uyazi mfethu ngicela ukuthi wenze njani? Ngisacela ngathi wawenzelani? Wawenzelani? Wena ngithi wangidonsa. Ngiyasho ngithangizange wena wathi wothi ngithathe imali. Okungcono ke cha wena wathi ngiyikhiphe. Imali sindani. Yabona uma ukuthi angithi mina ngiyimali angaze ekhandleleni wawugcobiseni engangigoqoza ngayo. Sengidizi. Ngizange ngichazele ukuthi it's okay ke ngizenza ngalo emva kwalokho wathi ukuthi ngifaka umthondo wami ngibuza ukuthi wawuwenzelani mfethu ngisacela mfethu ukuthi okungcono uhambeke mfethu uyongibopha cha mina ngibuza ukuthi wena wawenzelani mina ngadonswa uwena ngizange ngidonse ngakusuka nakadonsa wawumile wena ulibu ngcheck uyasuka ukuthi ngisacela ukuthi egazini ngisacela ukuthi waje nabani ngaleso sikhathi angizange ngitshele muntu le nto yahamba dizi ngafonela uwe ngathathwa ngibuza sonke lesikhathi ngoba imake mfethu sonke lezi isikhathi mfethu ngalekathi ufika yazi ukuthini sonke lesikhathi ngalekathi uyakhumbula emva kwalokho ukuthi wena ngithi wafika ngithi kumina yimake sizocela ukuthi ungilinde ngizokuphendula yonke into yes uyakhumbula ukuthi-ke wena wafika ngithi kumina yes wafika emva kwesikhathi esingakanani emva kwesikhathi eside imake yima mina no yima mina ngisakhumbula ukuthi-ke mina ngisakhumbula futhi mina ngisasenama-date yes makuwukuthi-ke wena awusakhumbuli nama-date futhi awusawakhumbuli ke sengiyabuza mina ngicela nje impendulo ukuthi wena wawungibhedelani ukuthi ngingadoda wena khathi mana ngisimile ngilele uthi wena ake ngimkhipheke lo muntu washo kanje sengiyabuza ukuthi ukhishwa kanjalo wawungikhipha kanjani ngepipi usungigoqozile esikhathi sengigoqozile ngalo uthi angimkhiphe lento ayihambe mina sengibuza khathi ukhipha uthi ake ngibhebheke wawusuthi wenzelani uyazi mfana bengisacela mfethu ukuphendula nana kanje ngembuzo yakho ngoba futhi-ke nawe uzodinga ukuthi lo wodwa nje yimali ngizocela ukuthi-ke ngikuphendule yayizwa lento singaphikisani ngoba ngiyakubona ukuthi ufuna ulwazi angifuni ukuthi ngikudelele understand ya ngizocela ukuthi ngikuphendule uyazi into eyangidonsa lapha yazi yini ya indlela okwakwenzeka ngayo ukuthi mfethu lento ngifuna ukuthi uyikhumbule uma ukuthi mhlawumbe kumele ngihlawule noma mhlawumbe kumele ukuthi mhlawumbe
kuvuleka icase ngifuna ukuthi ungizwe kahle ngoba ngifuna lento siyikhulume kahle you understand lapho ngale nkathi-ke usungibamba izandla ngithi mina ikwenzekalani wathi yazi kunalento ngisacela ukuthi ungilinde kancane sikhulume ngiqeda ngizokunika nayo ithuba yabo ngathi mina ukwenzekalani manje wasungidosa manje ungisondeza kuwo wathi-ke na woza kodwa uma uthi kimi ukuthi angifuni ukuphikisana nawe angithi-ke nawe ushintsha ngithi ayenzeka kuwena yabo wena uthi-ke kimi uyazi lapha ukuthi ngangibhizi kahle azange ngize ngibone kahle usho kanjalo kimi yabo kulokho angeke ngize ngikuphikise ngoba uyasho ukuthi yazi ezinye izinto ezenzeka lapha ngase ngidisa azange ngize ngibone azange ngize ngizwe ukwenzeka ngingabona ngoba sekwenzeka manje-ke lapho angifuni ukuthi-ke ngikuphikise ngoba uyasho uma ngibeka ilokhu njani indaba yesandla ukuthi hayi ngabona ethi usungidosa sekubuza ngathi-ke kwenzekalani wathi hayi sondela manje uyasho kumina uthi hayi uyazi uthini lapha ngase ngiyidizi ngiyabuza ngithi mina wena wawungibhebhela mina ngifika leyo mpendulo ngiyachaza mfethu ukuthi-ke ngabona ngale nkathi usungidonsile ngase ngabuza angithi ngifuna ukuphendulana nawe lapho angifuni vele ukuthi-ke lokho ngubalekele yabo ngicela ukuphendula la ngekhathi uthi wena ngadosa ngifuna ukuchazela kwenzakalani wena wawuthini kimi angithi wawuthi angifile ngani wawuthi angifile kanjani wathi angifile yima-ke khumbula lapho yima-ke ngikhulume lokho wena senguzile ngibhebha lo muntu angithi ngiyakhumbula uzophendula lapho ngifuna ukuthi ngikuphendule vele lapho ngilinde ngikhulume lokho oqala wena wathi angenze ngathi ngibhebha lo muntu wathi waye ngenze njani angithi wawuthi angenze wonke ama-action waye ngenze njani usondela kimi angini wena ngibamba izandla wena ngisondela kuwa ngini angazi ukuthi waye ngangimile sisi ngaleso sikhathi ke angithi angithi sasithi angithi ukuthi yenza kanje ngize ngihlehla ngisedileni kombhede wena uyasho ukuthi yenza imake mfethu khona lento bethi okungibili uthi angikhumbule lesa sikhathi nginaye angithi angiphiki sisi angiphiki awuphiki ukuthi wathi angikhuluma ngina lo muntu ukuthi ngenza kanjani angini angiphiki usungathi uyena njengoba usondela ngithi imake sifila ukuthi wayenze njani ngicela ukuthi-ke ongifisa uthi fila ngazathi uyimpela uze usho ukuthi yabo lo muntu ngeke aze ahambe uyamnenga yenza ufuna ukuthi-ke sithi ngiyasho ngithi-ke angiphiki ukuthi yazi la kahle kumele ukuthi siphume nesiphetho yabo wawenzelani wena ngikhazi mfethu yazi ukuthina ngidonse nguwo wathi angifile ngale ndlela manje imake namanje ngiyaphinda ngithi angiphiki ngicela futhi ukuthi ungizwe kahle sisi ngithi-ke mina uyazi into kumele siyenze yazini mina amadethi mina ngisasenawo ngisacela yima-ke nawo amadethi no angiphikisana ngithi nawe ngifuna ungizwe kahle angiphikisani nawe ngichazile angithi ngichazile kwena mina-ke ngiyasho ngithi angizange ngidonsa wena uthi-ke wena lo muntu engangithandana naye elakho igama yena manje ngimtshele ngize ngimbize ngegama ngithi kwasokuwisa yena sasithembisa ukuthi nokuthi uthi angenza into ayengenza yona ngiyehla embhedeni uyazi lathi uyakhumbula yini ukuthi emnyango kwakuvuliwe kwakuvuliwe emnyango ake-ke sisi ngisacela unginike ithuba ukuthi njengamanje ngisemgwaqweni ngibakela emgwaqweni yabo ngithi ngifuna ukuphendula ngicela ungilinde ngoba ngithi ngiyacela ngicela ukuthi ungilinde yabo ngikhazi uyazi ngicela mfethu ukuthi lento yazi iyenzeke njani khona lento izoba ngcono ngisacela mfethu umbikele ubaba loyana bese uyabika nasekhaya kuzokhona ukuthi-ke la-ke kuhlangane la kukhulume ngawo manje lento ngiyayibona ukuthi kimi nawe ayinaso isisombululo esigcina la sivelile nawe engikucelayo ngicela ukhulume konke mfethu nami ngizokhuluma konke akukho engizokushiya ngiyakuzwa nami ngizokhuluma konke akukho engizokushiya njengoba ngisho ngithi ngicela ukwazi cha mina mfethu mina nami
ayisekho ukuthi wena wawuphephelani ayisekho ngifuna ukwazi yabo nje ukuthi la ikithi isisombululo ngesilesi ungabe ukuthi umndeni wawuphephelani ngoba ngithini ukuthi wena uthi wasudizi kanjani vele ngithi nginqunu imali kungakho kuwe ngoba ngithi ngiyazi mina ngiyabuya ngizoba Friday ngiyabuya mina Friday next week kungakho ngoba ngithi ngicela ukuthi-ke utshene lo baba bese uyabatshela ekhaya yabo ukuthi yazi la kwenzeke enjengaleyo yabo ngithi vele uzawuzochaza vele kahle ukuthi mina ngangilapha kanje ukuthi yabona indaba la isuka khona ukuthi manje khona nje lapho cha mina ngangizolapha yaziwa ngithi ukuthi manje kuningi sikhuluma noqondane naye lo baba noqondane nalabantu bakini yabo kuningi kukhulunywa nawe yabona indaba ene usho ukuthi labantu bakini banjani nodadewethu lo ole ukanjani le ndoda ikanjani uyabo abakuthi lapho izinto eziningi zizokhona ukuthi ezikhulunywe beziphumela obani zizokhulunywa la isuka khona nje ukuthi isukaphi kokhulunywa konke la ngicela senze kanjena-ke ngisacela ke siyeke siyivaleke kanje mina ngizozwa ngawo wena uma usubathintile mina ngizobuya mina Friday ngizobathinta ukuthi ngisho lento yenzekile ngoba ayikho into esithiwe ngezivele eyokuthi into yani yebo ngiyavuma kodwa-ke ngisacela-ke mfethu ukuhlawula-ke mfethu lokho mfethu ngiyakucela mina into eyenza ukuthi futhi mfethu ngikhulume kanje uyazi wayi mina ngiyayazi inhliziyo yakho ngiyakwazi futhi ukuthi umuntu wena okanjani manje ngiyabona ukuthi idlozele selivuma ukuthi manje isefuna ukuthi manje kumele ukuthi ngikuhlawule uyangathi cha ngithi-ke ngiyazi ukuthi kusho ukuthi manje idlozele esifuna ukuthi manje la ngikuhlawule idlozi lami usuliphethe uyezwa angizwa ma washo wathi idlozi lami uliphethe cha angiliphethe ngiyalibona ngale ndlela eziqhamuka ngayo kungakho uyangazi yebo angithi ukuthi kuwe cha alikho kimi alikho kumina uma ethi lo muntu idlozi zakho uyalazi lisuke idlozi likhonekthana kungakho ngoba ngivuma ngithi yabo mfethu cha la ngiyavuma ngoba ngithi uthi uyavuma ngiyakwazi ukuthi la wangibhepha njengoba uthi uyavuma cha lapho lalikuphi awu kanti azange ukubone nalokho ukuthi uyabonanga idlozi ukuthi lalikuphi lapho uyazi mfethu sengibasathe ngithi ngiyazama ukuthi kumele ngikhulume ngibe umuntu kuwena kodwa wena ngifuna yima sisi awuyimi sengibathe ngithi ngiyazama ukuthi ngibe umuntu kuwena yebo sisi mina mfethu bengisacela ukuthi mfethu ngingayizwa lento esho bengisacela ukuthi-ke mina-ke nguhlawule nje kuphela mfethu ngikhulumisane nawe ngikhiphe lokho ozothi endoda yazi ukuthini ngisacela ukuthi ungigeze ngento engaka ungibhebhelani mfethu angani mfethu ngizongicela uxola ngithi kuyena uyeza ukuthi-ke la ngicela uxolo and ngiyasho ukuthi ngisacela ukuthi-ke ngihlawule uma uhlawula wazi ukuthi uyogeza ngisho umuzi wasekhaya ngoba kusho ukuthi uzobethela umuzi phela ima-ke sisi angilwi nawe wena into engicela ukuthi-ke uyisho ngicela usho inani ukuthi wendoda ngisacela ukuthi-ke ukhiphe into ekangaka la engikucelayo mina ngithike lutho ungibhebhelani phela awu mfethu uyazi mfethu iyayaphela mfethu amamini betha ngoba bekade ngicela ukuthi ngisacela ungivumele mangibuya ngize kuwena mthatha mangiseduzwa yakho
mhlampe sokhuluma into mhlampe ezwakalayo ngoba manje ngithe futhi manje amancane. Ngisazobe lento ngiyitshele nobaba lo wasekhaya qala. Oh. Ngoba